kuhinju moje nane. Danas ćemo praviti jedan specijalitet bosanski sogan dolmu. Očistili smo 15 glavica luka. Najbolje je ako su glavice duguljaste, ali nije problem ako su drugačije. Ali što manje, to su bolje. Svaka glavica se rasječe do pola i potopi se u vodu. I stavi se da se kuha. Dok se luk kuha, mi ćemo pripremiti fil. 500 g faširanog mesa, 250 g riže, 1 kašičica vegete, 2 kafene kašičica soli, pola kašičice bibera, 1 kašičica crvene paprike i 5 do 6 velikih kašika ulja. Peršuna po želji. Sada miješamo smjesu. Sada ćemo umutiti 2 kašike paradajz pire i 3 kašike vode i dodati u smjesu. Smjesu promiješati opet. Kuhali smo ga 20 minuta i fil je spreman, tako da sada možemo početi. Razdvajat ćete po jedan list od luka i filovat ćete ga pomalo. I onda ćete ga zamotati. Baš ovako. I onda ga stavite pekač. Evo mi smo završili savijanje i sada odozgo smo stavili nekoliko listica putera, malo crvene paprike i peršuna da zamirši. Prelili smo sa 3 pune kašike paradajz pire i vode toliko da pokrije sogan dolme vodom. To ovako izgleda. Ovu veliku posudu je majka napravila, moja nana, a ovu manju sam ja. I sada to ide u rernu na 200 stupnjeva Celzijusa. Evo naša sogan dolma je gotova, izgleda ukusno. Pekli smo je 70 minuta, od toga 30 pod poklopcem ili folijom, a ostatak otkriveno da fino porumeni. Izgleda prelijepo. I sada ću da je probam. Predivno je. Mi uz ovo pravimo i sos za sogan dolmu. Rastopimo 1 malu kockicu putera ili kašiku ulja, malo crvene paprike da zacvrči, onda na to stavimo pavlake po potrebi. I to sve istopimo i prilikom jela pospijemo sogan dolme. Evo sa saftom da vidite. Ovo je saft, sos. I sada da probamo. Super je. Sa sosom još bolje. To je bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ostavite komentar i like. Pretplatite se na naš kanal. Probajte ovaj recept. Recite nam kako ste napravili. Nadam se da imate divan dan. Uživajte i pozdrav. Ćao!